ništa ne miriše. Mislim tamo u peći. Ovdje ćemo svratiti kod jednoga koji ima malo više nogu nego ovaj koji snima. Dobro, izvinjavam se, nisam došao po vaše noge, nego da vas pitam kako se osjećate. Ovo je naporno, jel da? Ma bez veze, nećemo se nervirati. Dobro, pruži. Čapa, čapa. Dobro. Imamo... Kako se zovu? Prava the drva. Jel tako? Jeste. Onda, od pravih drva se pravi šta? Vatra. I treske. Izvinite, dobro večer, kako se osjećate ovdje? Osjećamo se čarobno. Jel te? Jeste. Koji vam je čarobnjak da čarujem? Ovaj tu što drži kameru. Danas je kojih? Znaš to? Drugi. Nije. Treći. Ljubav je, vidiš, ova pjesma je počela ono kad ja tebi trebam reći ljubav je, evo. Mala, ne mogu da vjerujem, ali... Wow! Prelijepa si. I šta bi mogla još reći? Mogla bi reći da sad daš meni kameru da tebe ovako snimim. I da je ovo ovdje tako da i ti budeš u ovom videu. Hoću, samo da vidim. To je ta soba. Tamo je jezero pozadi. Kvariš li kadar, to sam ja trebao da ovo snimiti. Ne kvarim, evo.